Mthandeni fana kithi hayi usiphoxe kakhulu silo ma 80s uyabonakala futhi nje ukuthi uphuma nje ekhaya ongafundiswanga inhlonipha umazi umunye umuntu kungenzeka futhi nabazali bakho bona babekufundisile bengazi ukuthi mhla usuphumelele usuthola amasenti sokwazi ukuletha isinkwe ekhaya uyodelela ngalendlela singama 80s nje sikukhonze kakhulu sikuthandile singalama 70s kunengoma yakho eyangonyaka odlula lo phelile bekuthiwa iParis sakuvotela warojwa ukhuzana siyiphinda ingoma 10 times noma kahlanu sihleli nama 2K athi ama 2K thina iyasibhora lento sicela ingoma zethu thina ezisifanele sikhathele umaskandi sabuya futhi nakulonyaka ophelile sadlala igushi futhi sathandaza sasho sathi ngeke umntana omuntu kulokho hayi uyawunqamula ngitshela ukuthi uthe kuyosha u5 to 11 ngabe ngidlala wena ngabe sengivulela ukhosi ngabe ngiqhumisa into zami ngathi hayi umfana kethu uyayithatha namhlanje ngumntana ka1980 njengoba namhlanje ususibona ngathi siyiphukuphuku nje asikwenzelanga next uzositshela indaba zokuthi asifokof igushe siyiphinde ngisho mayiqeda kuphela ngiphinde ngisho ngithi no khona nomuntu ongiphazamisile bengisakhuluma ngicela ungiphindele le ngoma namhlanje wena ngiyiphinda ngisho noma kayishumi namhlanje wena ususibona siyiphukuphuku masifokof namhlanje wena uncoma ama 2K wakho ama 2K ke beyithandela nje shanda pha ke wona ithandela nje ingoma ethi shanda pha wena ke othi wena uncoma wona kusho khona ukuthi kuyiqiniso uthandana nawo uncome bona ngenxa yokuthi wena uthi bafundile badlula thina yebo besibabiza basithofele kwenye izinto kuma data wethu kuma wifi wethu basithofele sipress babe besibuza ukuthi yini khona lento othi uyayivotela namalume uNhliyo ngithi mina yigushi kaMthandeni ngoba ngoka 80 namhlanje wena usungibona ngiyisiphukuphuku uMthandeni usidelelile mfana wami and angikufiseli okuhle ngikufisela okubi ngathi nje umculo wakho futhi ungangasaphumeleli bengikufavor nje njengeOrlando Pirates team yami enkulu engaqala ukuyifavor ngo1992 bengikufavor njengayo nami umculo wakho bengiwuthanda ngithi cha lo mfana ukhipha ingoma ezimnandi ngilale ngingalalanga last year idliwe iParis idliwa ngendlela engazange ngiyiqonda sakhalaza sakududuza singama 80s namhlanje uthi thina masifokof mfana wami ngikufisela okubi kusho mina uNhliyo ngikufisela okubi and ngithi kube kubi nje uthi uyazama nje kube kubi ungasa futhi siyaphuma nje kuwe singilo ma 80s nama 70s siphumile nje kuwe ngithi mfana wami abanye abantu bahloniphe njengoba ungasahlonipha ngathi uzozama uhlonipha abanye abantu ngikhathele uwe Mthandeni usidelelile hey ngitshela ukuthi bengilala ikhala ngisho ilale nasefoni kuyifoni ngiyoyidobha phansi isho ingoma yakho Mthandeni namhlanje usungibona mina ngingufokof mfana wami ngikufisela okubi ngithi futhi kuphumelele okubi hayi okuhle kuwe futhi ekman ngithi niyabona ke lo manqele wenu uthi impela simdaka impela isiqatha simdakaza akazosho ukuxhaphaza ngisho abantu ade bemvotelile usebona ke manje uthi usekhatheleke uthi axova abalandeli bakade bemvotela asezobonga ama 2K lana kimchamo usebona ukuthi machoneke ekhanda lami mina ngabo ama 70s mina engabi nangisho 40 ngabo ama 70s ngiphethe lo mfana ngifresh kangaka mina isithembu sami nje sasifakela phela ngoba ngifresh kanje ngabo ama 70s mina ngakashayi ngisho 40 ngisunga lo mfana iparty lami uyangiyela lo manqeleleni hawu akabuza naye lembhongo le owayithatha le naye yakithi le nemalube wami le empongolo zeyibongweni bese zoyibonga inkiboza kwakhathi nangesiminofu ayibuza ukuthi mina lo mawerewere ngwamphunyaka aphinde futhi ayobuza isangoma lesakithi okuthungiswe lesasibasibulele ngendlela lapha emcimbini mase ade sidla inzipho angangasinaka asibuze ngimala ngishukumelana mina ungiso kude kabi kunami ngathiwa mina ngoma 70s wangayena ungisakanye noma 70s kodwa lo mfana ngisuka ngapi ngempela sesiyafaza isitulo sasemaphuthu sasematatiyela okuthi mahu sasovoza umqoko lapha kuze la ngakithi lengane engaqoki kuzofaza umsangano lapha ithi yena excellent mina ngabo ama 70s angithi nawo lengane ngazuyibona ngathi inhle ayinhle leyanto inhle yablete ehlala nayimfesi akamuhle phela umahu fila nje nayimfesi umahu
kwakhona kuba bonakala ngathi umhlophe uma ungahamba ematatiyela nje uyobuza lengane ukuthi amphunyabo ibabo beyobuza ukuthi lengane izalwe nje bokutshela kanje umahu lo mjovo amavitamin ngiyawazi lo mjovo okushintsha umuntu ebenje ngawubona nguyelelo mambomvu kungasa nemekuseni ukuthi kuzona kakunika imali ngoshali wamjovo ngaba njengalengane kodwa ngeke ngishintshe mina ibala lami ngonxa ngamadoda akaphuma kimi lo usethi manje umanqele I love you so much kodwa washo uMasonto lapha engomeni adinge 27 emaqhunweni wathi uMasonto kimi wewelile kakuthanda umanqele kanti umanqele usayini inhloko ukuthi ufuna eshele mina uqhaphaza ama 2000 manje ke uyaqhaphaza lo mahulo wamphenqizini usefuna ukuthi engashela mina umanqele uthi I love you so much angidakela lona angisanele umanqele mayibuka kahle ukuthi mina ngedicca mina ngidicela kuyi ngiphathweni ikanjani angihlekelele mfana lo angifanele umanqele mina angiyona nje type kamanqele angihambi ngitunusa mina uthathele lengane engaqoko uzoyifaka la kumaskandi isiyachoncoza kamaskandi abuhlompheka kangaka lasingone usho iscope lesulwa ngoba bese scorpion lesiyani ngoba siyawuvikela umzimba waso ngisho ngoba kuthiwa sibhema insangu sishuwa umuntu lesinsangu bese siyayihlonipha ulwa amabhulu kwakhe hloniphekile ulwa kulesi sitole somahulu asithathi wasifaka lapha kumaskani sesizochaphaza mina sithi excellent mina ngabo ama-70s mina ngimncane kangaka mina ngabo ama-70s nalipoti lami yazi mahu uyangidakelwa hey ntombazane mahu nokusindisa ubulongwe mina bangangasi ngasuku le ematatiyela uzobhodela mina lapha phekana ninje nomanqale ngigcine lapha ngingafaki mina emphephaneni yenu uba ngeke lunge mina umanqale kimi ngidayisi mina ngalokhuza mina angibhedele umanqale mina sathi I love you so much lona usayengathandela nami uyangidakelwa lona